Sup guys, hey, kan conference first day niya, hey, kan hanin siam chow mol ani hi hey kai ready to ka chhungte pani kan ngak le loka breakfast kan vai anga St. Louis lai lang pang conference ahuna St. Louis a thlir tur te om chan gan thlir kwa lang chu hey conference kan kalna St. Louis chu ni he then he registered during allow in line hello hian in check in ngai kan bag an envek don ni he bag an endon hey covid test hi a negative result kan huang ai wangin test kan ti loi don ni he hol don okay I COVID test result chu kalau positive lau ani he positive yeah okay ganin check in zawa he name batch le hediang swim back ti kan dong oh sorry to ni breakfast ai turing ka breakfast kan ai le do na le kaming hita hen ni he table ran thau min sai table som pa ni na kai do na tu ni an breakfast we tiang hi ni he ka thian na la me ka ai mi kan tam khopa breakfast kan ai ven da patang ai rila tram ve tran to mo hey guys say gan lunch tour ani hi ril po hi atam man mang meu lova amaro chu kanai lo chu ani nakina kan thela tram om box ya kan ai ve le ni conference ni khana kan jawa tun hi ar cha kan kal do na uber kan hak me kan hi uber ma ka dai hi ai mer cha dev do ka chen den mer cha lo man yan jawa yan oh my gosh hey hi the arch kan kal chak em Gateway Arch National Park ani chu hey achunga kan lut don ani aman moi tak em pathian thil siam moi zia hi achunga hen kan lut don come on guys I'm afraid they will sell out the ticket achunga kan lut anga ticket kan ven don ani chen he lai hi ki Capitol building ang ve do a om boka chen he lam pak poi he biak in hamoi khop mai amun hi amoya kai manen kai me pasal padau de tello an nom ve chang te po hianga yamo na tanga kal turem chang ngai mani sumpai sen chaw em ngai box si lo thlen thai box si chu pathian mal som na tak tak ani run hey entrance in here okay so clean Manage. Yeah. So the only time that I have left with 3 people is going to be the 5:05 for about 25 minutes. That's the last turn of the day. We'll finish up by the time the building closes. So will that work with your schedule? Yes. All right. For 3 adults, it'll be $45. Right over there. Check out now. Okay. Hey ka cameraman ni Grace ni he ticket kan lai zo ton nuwa dian in pon la makan han thir le si ni he amoi ve ma hei hi helai hmuna chonin an ming chunga kan London kan ticket hun khadar nga le minin nga ne la thleng che lo wangin tu ni kan hak me ka ne hei hi an museum chung ania America in. em đi arch information to chi ya ngaro chen ya de la okay okay labi so okay let's go yeah
So here to the top. Uncle Toto ni he. Kan luto do na ni he. Hey, kan number niya. Ayan. What? Alright everybody, so before we get started, I'm just going to give a quick history on the arch. So the Yan, hey, kay mali om na number ko. Ito, yan, nilang tiro niya. Yan. Pwede? Thank you, thank you. Wala. Wala. Wala daw. Hello! At suhi atel. Pakat pa nipat kung pali pangami pa nga sa utut tayo niya. Alright everybody, Kalta vende, may hay. Boxe kan lang go. And I can feel that we are going up. Hey, Arch, we're going to do that. Come on. I think I'm just going to be sitting. Oh, okay. Do you want me to move it? That's okay. Yeah, or you want to sit Yeah. No. Yeah, there. Oh, it's too warm in here. No? Yeah. Let's see. Can I put this here? Yeah, sure. Pan out, you must lift up the stairs and make sure watch your steps because the stairs are uneven. Oh. Hey, chung a lan dan chu ni ta ni he. I'm wanting. Who's wanting? What about the other side? Fit zaruk le som thuma. Sang akan oma. Eh, Dios. Ala Dios, lo peor. No, video, no, A view ngồi đang dễ ăn về tử. To be honest, hay là mấy chú túi này hết túi. Đi ba, ngon ngon lên xem. Bây giờ đi ăn những cái súp dễ là. Is it anyone? Number 4 already. Door number 4. Number 4. Hay là hi door number 4 thấu hi cái mani om na tour đi á, ta hen. Kan lo stand by le sa đâu. Everybody's fine. Yeah, I like it. Ito ba hay number 4 at siya hangan chocolate ta. Ano ha? Good night. Have a good night, everyone. Ayan, Gateway Arch. Souvenir hawa niya. Tao vẻ lắm lắm to. Mình chỉ đâu, no? Okay.
Nào đi lá bỏ. hian om dan chắc nha cái mi bọc ai na china kan valu na mi ang che khani ha chung ai này trụ teng panga ne chung kan chau na ang che che ani ha zana alan dan chu hai ti ani na eng ko ni he amoi top mizu này là mizu sushi bar à hay là đây đó nhỉ? Okay. Guys, say hết tiếng Anh khi tiếng khi cho tầm điệu nên mà sẽ nhưng cho cái đó là quá hay cái menu tôi cái ăn mấy cái này. Restaurant này, achim akul mũi mà. Mizu fried rice kan dong zong da. Bento menu. We don't have a bento menu anymore. Oh. And sushi is on the back. Oh, let them warm a little bit like a sushi barbecue. Okay. Wow. Oh, sushi barbecue. Okay, that's nice. It's ready. I never see. Oh, you're gonna come and take it out? Oh yeah, I will. Oh, I see. Oh, this is No, burn your hand and do it. look at This is nice. Grace, yiba. One. Đá bông là. Video. Oh, đá bông yeah, Okay, that one Can we add a little bit more hot water? It's very salty. Oh, is it too salty? Yeah. Yeah, I can. Or maybe put it in a bigger bowl or something. Sorry, is that okay? Yeah, I can do that. You want me to bring the? Cái thiền cho hi rồi mà tui về khó mà sesame oil là. Okay. Cho om lo cho anh cái in share le đó na bangin cho anh tập bắt ta. Okay. Anh boy em anh ấy khăn. Hello. Okay. Còn thế này nữa. Perfecto. Hello. Cần drill drama. Thay à cho cái này to cần drill ala drama tuần hi là pet tàu nên cho cái này đó. Anh ấy. Cần cho nhá. Maybe two of us can use this bowl. And I'm gonna share this rice to this bowl for the third person. Okay, pet tàu cái này đó là pet tàu lại cho lại trên cái sen. Cho là qua bữa ngày đầu thì cho bóc cái này lại đó nhỉ. Thì ha nên dần này á là pet tàu cái này lên nhỉ. Cùng thêm ngày rất bật ila thani mấy.